Gradsko veće je utvrdilo predlog godišnjeg programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu nakon što je saglasnost na program dalo Ministarstvo poljoprivrede. O programu će se izjasniti odbornici Skupštine grada Pančeva na sednici 14. aprila. Za ovu godinu je predviđeno skoro 13.000 hektara za zakup. Biće raspoređeno u 414 licitacija sa prosečnom površinom od otprilike 31 hektar. Što se tiče davanja na besplatno korišćenje, ove godine je predviđeno 129 hektara. Što je planirano za davanje u zakup stočarima je 396 hektara i za infrastrukturu 129 hektara. Znači, to je ukupno za licitaciju, ponavljam još jedan put, oko 13.000 hektara. Licitacija će biti sprovedena u zakonskom roku, znači početkom juna meseca. Već nekoliko godina u Pančevu ima problema zbog kašnjenja sa licitacijama oko zakupa državne poljoprivredne zemlje. Prvi put je program urađen po novom zakonu i od velikog je značaja za paore. Posle dužih niza godina, kao što i sami znate, i sa kašnjenja ovog programa iz raznih razloga, tehničkih, što pasivnog statusa nekog našeg pravnog lica, i nadam se da će to na kraju biti rešeno. Ove godine smo dobili u zakonskom roku saglasnost na program od strane Ministarstva, odnosno Uprave za zemljište. Danas je usvojena na veću, u četvrtak će ići na Skupštinu, tako da to znači za poljoprivrednike da će posle dužeg niza godina licitacija biti raspisana u zakonskom roku, a to znači u junu mesecu ove godine, prvi krug, a do kraja godine i drugi krug, a možda bude i treći, u zavisnosti od tražnje i ponude zemljišta. Što se tiče nas, to znači da je novim zakonom stvarno uspeo odnosno novi zakon je uspeo da reguliše ovo pitanje i mi smo veoma zadovoljni što ćemo ovim putem prvi put, znači posle par godina, imati licitaciju na vreme. Članovi Gradskog veća usvojili su godišnji program o radu Gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu. Usvojeni su nacrti odluka o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada, kao i dopuna odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža. Članovi Gradskog veća usvojili su nacrte odluka o promeni osnivača domova kulture u selima. Ono što je naime suština ovih odluka je to da se, znači, procedura imenovanja direktora pojašnjava još više, znači unose se odredbe koje se odnose na objavljivanje javnog konkursa, na podnošenje prijava za javni konkurs, za postupanje sa ovim prijavama, na proceduru koju je Upravni odbor isto tako u postupku izbora direktora dužan da sprovede. Za vršioca stručnog nadzora po ugovoru o čišćenju divljih deponija po Ataru zaključkom je predložena Zdenka Miljković, radnica Gradske uprave.